Hello, I so manuke welcome kurise yede Srimati S Phangnon Kunyak Humble Members of Parliament Rajya Sabha Ajitai Native Village Uting Village ke visit kuribole aha itu welcome kurigina rukakan sedu tai aha kinaga ishe aro tai la activities aro tai la speech amakan uluk sai lobo dia village members kan aro ede pastor lead kurina church leaders kan aro angpa aro village council members GV aro beaches kan bi taiki welcome kurina kisi itia tai unchishe revolution taiki receive kuri ase itia village god kan ase which ase tu taiki salute di ase एक कमांडर 15 जवान आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान tu sei itia duru jaga bro lo ase itu church compound ase tu se uting bosti tu itu koi uting bosti laga gazetted officer kan aro public leaders kan aro KNSK church laga leaders kan public gaungbra besi jama kurina taike receive kuri ase dia
Okay, thank you for watching. Tai laga speech hunibo itia mahan ekta laga videos ke dikhibo. Itu karne videos bisi lamba loishi kulebi biase itu ekta laga tai laga speech itu ke sabo karne subscribe kuri lobi itu la channel ge aru share kuri dibi aru bell button bi tapai dibi koina itu bi janai di ase. Once again, thank you for watching. God bless you all.